isključivo kao ljudska bića koja isto tako u nekim svojim životima pate kao što i mi sada patimo. Što si došao, brate, pripadajući svetom žrtveniku i svetoj družini ovoj? Želim život isposnički, sveti vladiko. Brat naš Danilo postrigava kosu glave svoje u znak odricanja od sveta i svega što je u svetu i u znak odrečenja od svoje volje i svih telesnih želja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svi su mislili da posle ovih događaja koji su se desili na ovim prostorima, da će broj monaha u našem manastiru i ostalim manastirima ovde kosovsko-metohijskim da opada i da će ljudi što iz straha, što iz teških uslova života da napuštaju ove naše svetinje. Desilo se nešto sasvim suprotno. Došavši na zapad sunca, videši svetlost večernju, pevamo Otca, Sina i Svetog Duha Boga. Dečani stoje tako stameno u srcu Metohije. I Sveti Kralj i dan danas samo njegova ruka, jutro smo je cjelivali, ona je tako tvrda i tako blagodatna i tako miomirna. I utisak je da Sveti Kralj ne misli da mrda odavde. Jezda je sad kralj bez vojske, kod vojske, bez naroda, bez države, kod države, i njegova vojska, njegov narod i njegova država, to su ovi Kaluđeri. Dobrostradavni podvig tvoj, mnogobrazni rani pretrpjel jesi, i pokončinje svoje vjenec od Boga smučeničeski veliki vosprijemlješi, i zemlji krotki dostojno odvorja ješisja blažene, on nas Hrista Boga moli, darovati dušam našim veliju milost. Kroz naš manastir su prodefilovale, da kažem, grupe i grupe izbjeglica. Prvo su bili Srbi 1,5 godinu, pa su posle njih došli Goranci. Posle Goranaca došli su Albanci, a posle Albanaca Romi. 150 do 300 ljudi se mijenjalo. I mi smo širom otvarali kapije kako za jedne, tako i za druge. Jako vijek milost njegova, aleluja, i našemu zemlju i dostojanije, aleluja. U našem manastiru su bili nekih 5 dana, a albanska djeca jeste. Par bratija im je pružio ljekarske pomoć i uslugu, tako da su to oni, kako da kažem, zapamtili, fiksirali. Sad ta djeca su, čuvajući svoje krave, ugledala nas i prvi kontakt je bio da su oni onako hrabro, da kažem njih dvoje, najmlađih, prošli kroz tu žicu i došli kod nas. I jedan dečko je prepoznao mene, ja nisam njega prepoznao, ali on je prepoznao mene i govorio je da sam ja i otac Arsenije, imao je ožiljak tu na čelu, da smo mu mi ožiljak izliječili i ranu to jeste, i pokazuje da nije ožiljka ostalo. I nije prošlo malo, oni su svo vrijeme klečali na koljena i tako vidim nešto crtaju i pišu. I na kraju kad su završili, oni mene zovu i poklanjaju mi
ova dva divna crteža na kojima oni kao predstavljaju nas, monahe, gdje tu sjedimo i gdje brat plete brojanice. Evo tu su naše krave. To je bodljikava žica predstavljena i taj dečak koji miluje našu kravu. Tako. Ovdje je put, fabrika pčelarska, Kejfor, njihova vozila, tu piše Hor, tako on to se predstavio. Dok ova devojčica, ona je manastir viđala samo u jednom velikom srcu. Evo vidite, ona je nacrtala srce, sad to ja mislim onako samo govori za sebe da je to neka velika ljubav i pažnja. Iže propovje trojica jedino sušnaja, Isaije likoj djeva i njemočeve i rodi sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka. Sina i Svetoga Duha. Oca i Sina i Svetoga Duha. Bogom blagoslovena ova sveta krsna slava, svete obitelji, visokih dečana, blagoslovena ova slava stradalnome narodu pravoslavnome svugde u svetu, a posebno ovde u velikomučeničkoj Metohiji. Pozdravljam i našu braću, drage goste iz susedne pravoslavne Albanije. Srećna slava tebi, dragi naš vladiko mučeničkog Kosova i Metohije, i hvala svima za ljubav, za molitve i brati za gostoprimstvo. Ko se javlja za dogodine da primi kolač i da bude domaćin ove divne slave? Ima li ko da se javlja? Ime? Miloš Janićijević, zvani Raški, čestite starom domaćinu, a on novome. Tako, poljubite se. Pavim ja, konjašim ja, jako pišas ja, pače mene, žutra vetnici, doterevo za sinje. Pavim ja, konjašim ja, jako pišas ja, pače mene. Poznato je jedan veoma važan moment kod ikona, u ikonografiji, i mi smo od pre godinu dana prešli sa tog, tako da kažem, običnog lepljenog zlata na tu klasičnu staru, na to polirano zlato na bolusu, koje su stari majstori u suštini radili, koja je neuporedivo lepša od ovoga što se danas radi. Pre 2 meseca sam bio na Svetoj Gori i bio sam zadivljen tehnikom i perfekcijom koju su oni postigli u poliranom zlatu. Naše svete dveri na našem oltarskoj pregradi, na našem ikonostasu u Dečanskoj crkvi, što je radio naš monah Longin u 16. veku, Blagovesti. To je izuzetan jedan umetničko-duhovni predmet i tu je baš to polirano zlato primenjeno. To je nešto predivno. To zaista iskazuje tu neku večnost, tu neku čistotu, tu neku neprolaznost zlata koja simboliše u suštini večni život. Nepropadljiv, neizmenljiv, savršen. Jako se vrazi tvoji vozmušje podšumješa i nenavidjaši tja vozviguša glavu. A ljudi tvoja luka naša voljeju i sovješaša nas jatija tvoja. Položiša trupijara